Iar România primește o nouă amenințare din partea Iranului. Ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război, este mesajul ambasadorului Iranului în Bulgaria. Oficialul iranian a subliniat că bazele militare folosite împotriva Iranului ar putea deveni ținte legitime și nicio altă țară nu ar trebui să se implice într-un conflict care, potrivit lui, este al americanilor și al Israelului împotriva Iranului. Avertismentul acestuia vine la scurt timp după ce Iranul a arătat în premieră că are rachete suficient de puternice încât să lovească ținte din Europa situate chiar și la 3500 de kilometri distanță. Iată declarația ambasadorului din Iran. Тази война не е войната на Румъния или България. Те нямат участие в тази война срещу моята държава. Това са американци, които използват различни бази, за да нападат нашата територия, нашата държава. И тогава имаме следния въпрос. Ако една база бъде ползвана за атакуване на нашата територия, нашия народ, дали тази база не трябва да бъде легитимна цел на нашите отговори, дали ние не трябва да отговаряме на тези нападения. Така че Румъния или всяка друга държава трябва да обърне внимание, че да не бъде част на тази война, която не е тяхна война, а е войната на американците и Израил срещу нашия народ.